Ja sam prvo trenirao fudbal, bio sam, neki kažu i veći talent za fudbal nego za košarku. Dule Vujošević me je video, to je bilo školsko takmičenje Beograda u košarci. Ja sam igrao za školu i posle jedne utakmice prišao mi je i pitao me da li bi ja hteo da pređem da treniram košarku u Crvenoj Zvezdi. Uzeo je adresu, došao je kod mojih roditelja da popriča s njima i tako se to krenulo u drugom smeru. U Crvenoj Zvezdi sam ušao u prvi tim, bila je velika konkurencija, mada sa moje tačke gledišta ja mislim da sam zasluživao veću minutažu, što sam pokazivao na treninzima, na prijateljskim utakmicama. Međutim, pošto nisam dobio šansu, odlučili sam se za pozajmicu OKA Beogradu i mislim da mi je to pravi potez, jer u tom periodu sam sazreo kao igrač. Najviše sam napredovao u toj drugoj ligi tadašnje države, gde sam igrao po mestima koje su bile poznate kao meke košarke, tvrde igre, domaći teren. Sve sam to prošao vrlo mlad i to iskustvo za igranje kasnije, mislim da sam tu najviše pokupio. Tu sam osvojio juniorsko prvenstvo Jugoslavije i prvo omladinsko prvenstvo koje je bilo organizovano tada. Isto smo osvojili u Novom Sadu u finalu protiv Železničara iz Čačka. U play-offu dobio sam šansu, iskoristio sam je dosta dobro, međutim promjena trenera, Ranko Žerović je otišao, došao je Vlada Đurović i u razgovoru on mi je rekao da velika je konkurencija na mojoj poziciji, ima iskusnih igrača, da neću imati veliku minutažu, da bi bilo bolje za mene da promenim sredinu. Ja sam se već bio nekim razgovorima praktično dogovorio sa Slobodom iz Tuzle. Međutim, Boža koji me je poznavao upravo jer me je vodio kao pomoćni trener, znao je moje kvalitete. Kad je se dogovorio s Jugoplastikom, zvao me i pitao me da bi on voleo da ja idem sa njim za Split. Skupila se jedna vrhunska ekipa igrača, mladih igrača, malo spojenih i sa starijima, i napravilo se takve jedno razmišljanje o košarci, o svemu što se dešava u košarci. U to vreme mislim da će teško biti napraviti tako sklop 12 igrača koji razmišljaju na isti način i koji su talentovani iznad proseka, i samo zbog toga smo i napravili te rezultate koje ste spomenuli. Šta drugo reći nego jedno izuzetno ponos i zadovoljstvo da smo napravili, da sam bio deo te ekipe koja je to napravila. Sve tri titule su različite. Prva koje smo bili iznenađenje kao najmlađa ekipa koju smo se jedva plasirali za Final Four. Druge godine smo već bili mi kao favoriti. Treće godine opet kao outsideri jer je dosta igrača otišlo iz ekipe, ali mislim da je tu preovladalo upravo o čemu sam pričao, ta filozofija jedne ekipe, cele, način treniranja, način igranja, da nas je to dovelo i do treće titule.
sa ove tačke gledišta jeste dosta zahvalno ili kako već naći igrati i dobiti šansu da igraš 40 minuta, znači poverenje imaš od trenera i normalno, ponosno mogu da se hvalim sa tim. Naši treneri predstavljaju samu perjanicu evropske košarke. Konkretno ja sam imao priliku i veliku čast da sam sarađivao sa najboljim našim trenerima, počevši od Bože Maljkovića, preko Dude Ivkovića, Duleta Vujoševića, Željka Obradovića. Svaki od njih je poseban na neki način. Svaki od njih ima nešto svoje specifično što ga odvaja od drugih, ali vrlo teško je reći koji je od njih najbolji. Boža kao veliki taktičar sa karakterom jednim koji dominira u smislu da se nameće sa znanjem, da ne mora na treningu, na utakmici čak nijednom, ja se ne sjećam kad je povisio glas, kad se razdroji ili nešto, nego samo sa pokazivanjem svog znanja je dovodio do toga da ga svi poštuju i slušaju igrači. Dosta često sad u ovako pričama prijateljskim spominje se pitanje ko je najbolji igrač sa naših prostora. I tu ima više opcija i tu raspravljamo pozitivno, normalno raspravljamo. Konkretno za mene je Kukoč najbolji, najkompletniji, da se izrazim tačnije, najkompletniji igrač, jer mogao je prvo da igra na svih 5 pozicija, igrao je i odbranu, igrao je i napad, imao je i šut, imao je i prodor, asistenciju, znači najkompletniji od svih tih vrhunskih igrača. Izuzetan strelac, izuzetan napadač. Ja sam, i tu da se malo pohvalim, imao sam neki ključ za čuvanje Dražena. U principu, ako je davao svaku 35-40, protiv Jugoplastike je dao od 13 do 15, što je veliki uspeh spustiti ga sa visokog broja koševa na taj neki mali prostor. Puno je tih utisaka, stvarno da bi odvojio jedan, mnogo je teško, jer kažem, svaka finalna utakmica je posebno za sebe i u njoj ima dosta detalja koji ostanu nevezano konkretno za samu utakmicu. Tako da ima dosta, to su dočeci, doček recimo iz Minhena u Splitu, to je doček iz Atine 95. u Beogradu. U klubskim utakmicama normalno da je to bio uvek duel, pošto smo najviše finale igrali Jugoplastika Partizan u našim tu su bili Sale i Željko Obradović, Dražen Petrović, takođe da ne govorimo, i što se tiče ovih evropskih igrača, recimo igrač kojeg ja važio sam za to da sam mogao da sačuvam dosta igrača, Marčulonis. Znači, to je igrač kojeg stvarno nisam našao način kako da mogu uopšte da ga zaustavim. Izuzetno individualno jak igrač, i fizički i tehnički, tako da, eto da kažemo, tih par igrača da je bilo uvek nadmetanje i veliki duel.
Nisam imao problema sa nekim ovim utakmicom, se kaže da me neko toliko dobro čuva da ne volim da igram protiv njega. Imao sam problem na treningu kad me Perasović čuva, onda sam morao da idem posle da lepi flastere po celom telu izuzetno korektno, ali borbeno, toliko borbeno da to je bila malo i anegdota i smenje, kad Boža deli petorke, niko neće protiv Perasa da ga Peras čuva. Stvarno smo bili koncentrisani 100% samo na košarku i na to što radimo. Mislim, pratili smo šta se dešava, ali nismo toliko se udubljivali. Niko od nas nije očekivao da može baš tako da se desi, jer smo gledali sve sa te pozitivnije sportske strane. Tako je došlo do raspada, do odlazaka, možda u najgorem momentu, jer je evropski klubovi su već bili popunjeni svi. U ono vreme je 2 stranca moglo da igra u ekipi. Kad smo napustili Split, kažem, već su ekipe bile pune, ja sam u Rimu bio kod Dina, trenirao sam i čekao sam da se negde otvori mesto. Posle 5 meseci Bamberg se pojavio i onda sam potpisao za Bamberg i nastavio tamo. Izuzetno lep grad, ljudi koji su tada bili, vole košarku, vole sport inače. Izuzetno mi je drago da sam igrao za sva 4 kluba, u svakom sam ostavio deo sebe, kao što je i svaki klub ostao u jednom delu mene, tako da izuzetno zadovoljstvo mi je što sam uspeo da igram u sva 4 kluba. Možda u celoj mojoj karijeri i igračkoj i trenerskoj jedina da kažemo crna mrlja ili tačkica, pošto je karijera dugačka, to je upravo taj neodlazak na olimpijadu u Barceloni 92. Kad uložiš toliko rada, toliko želje da se pojaviš na olimpijadi, koja je vrh za svakog sportistu, da se pojavi na olimpijadi i da ti neko ne sportskim putem zabrani da ideš. To je, eto kažem, ta crna mrlja u mojej karijeri. Što se tiče, ubeđen sam da bi bila velika utakmica, da bi bila baš prava utakmica, jaka utakmica, da bi se lomilo do zadnjih sekundi rezultatski. Ko bi pobedio, možda su mala prednost bi bila na strani Dream tima, ali ja sam ubeđen da bi bila stvarno prava utakmica koja bi ostala za anale. Sve se opet pogodilo da se skupi na mestu, znači mi smo izašli iz embarga posle 3 godine, prvi put reprezentacija učestvuje na nekim takmičenjima, prošli smo kroz kvalifikacije gde smo sa Bugarima na pola koša dobili utakmicu i kvalifikovali se za to evropsko prvenstvo, pa sva dešavanja u Atini, oko publike, oko napuštanja litvanske ekipe, sve to i normalno situacija u zemlji gde je ljudima bilo potrebno malo neke sreće nekog zadovoljstva da se uzdignu iz svega toga.
sve se to poklopilo, osvojili smo to evropsko, pored svih tih nedaća i eto, postavili smo, kao što si rekao, te neke temelje za dalje i u svemu, i taj balkon poznati i radost, proslava naroda za sve, ne samo košarkaške, nego i ostale sportske rezultate. Mislim da ne može. Mislim da je ta liga, tadašnja liga i Jugoslavije, rekao sam već, bila najjača liga u Evropi. Da li je današnja ABA liga najjača liga u Evropi? Mislim da nije. Eto, to je jedini tu neku razliku gde može da se pogleda. Normalno da nije bilo lako, ali pošto sam se ja pripremao već u završnim godinama moje igračke karijere, znao sam da ću da nastavim tim putem. Nije mi bilo neki preteški situacija gde nisam mogao da reagujem. Jedna stvar je i to što prvi posao je bio ekipa budućnosti Evroligaš, prvak tadašnje SRJ, gde poziv ne može da se odbije u principu. Međutim, ja sam odmah kao trener početnik upao u takvu situaciju gde nijedan naš vrhunski trener nije bio u takvoj situaciji. Nisam mogao ni da tražim savet, niti neki razgovor od njih, jer niko nije od njih bio u takvoj situaciji. Igrali su 3 lige istovremeno, utakmica četvrtak, subota i nedelja. Kako to sve posložiti, kako odmoriti igrače, kako pripremiti uz putovanja koje su bila. Recimo, igralo se u Moskvi, pa se iz Moskve igralo u Ljubljani ABA liga, pa iz Ljubljane u Subotici domaća liga, i to sve u jednoj nedelji, znači ne u jednoj nedelji, četvrtak, subota, nedelja. Trebalo je stići i putovati i odmarati. Normalno da sam tražio savete i od Bože, i od Željka, i od Dude, međutim niko nije mogao ništa da mi kaže, jer nisu prošli kroz tako nešto. Sigurno da se menja košarka kako vreme prolazi. Ja mogu isto da kažem, meni se sve manje i manje sviđa način koji se igra košarka. Jer ja volim kad gledam, pre svega kad gledam košarku, volim da vidim lep potez, volim da vidim neki pozitivni vic na terenu, da neko nekoga prevari, ali u pozitivnom smislu. Neko dodavanje, neki šut, dobar, to volim da je. Toga je sve manje i manje. Slažem se, fizika, već kako god hoćete, košarka počinje da dominira. I jedna stvar koja meni se najmanje sviđa, a to je da nam mlađi igrači već od prvih koraka počinju da budu usmeravani ka takvoj košarci. Da im se ne razvija kreativnost, gde smo nekada bili najpoznatiji u svetu, upravo ta jugoslovenska tada i škola košarke, kreativnost, gde su se druge ekipe mnogo mučile da igraju protiv nas, upravo iz tog razloga nisu mogli da nas skeniraju kako igramo, da bi mogli da postave njihov način igre, jer smo mi odmah na licu mesta kreirali te situacije. To se gubi i to mi nije ni malo drago. Slažem se da je
zadnji period od par godina nismo izbacili u mlađim selekcijama nekog koga vidimo u budućnosti kao playmakera. Ima više razloga zbog toga. Sama promena igre, načina igre o kojoj smo pričali, žurba za nekim rezultatom. Ekipa ne dozvoljava da se playmaker da se razvije onako kako bi trebalo. Jer to je pozicija koja je stvarno najzahtevnija. Moraš o svemu da vodiš računa, o svojoj igri, o igri saigrača, o protivničkoj igri i za tako nešto treba veći, duži period sazrevanja, rada, iskustva da bi onda dobili jednog kompletnog, da kažemo, igrača na toj poziciji. Sve ovo je dosta ubrzalo, kažem, težnja za rezultatom što boljim, što ranije, čak i jedan deo i nedostatak znanja trenera da rade sa takvim igračima, znači da dižu ruke prerano, i to je jedan od razloga isto što ih sve manje i manje ih ima koji dolaze. Igrač u svakom slučaju, igrač. Iz jednog prostog razloga, na terenu si i ti možeš da donosiš odluke, lopta je kod tebe, konkretno ti odmah donosiš odluke i rešavaš situaciju. Kao trener moraš nekom da preneseš da bi on to napravio, tako da mnogo je lakše kao igrač. Moj prvi kontakt je bio kao dete, jer ja sam meni su roditelji, ja sam iz radničke porodice, roditelji nisu imali, meni je prva i jedina igračka bila lopta. Tako da ne znam sa koliko godina sam dobio prvu loptu i sve druge igračke su mi bile samo lopta. Moji početci su bili vezani za fudbal i normalno idol Dule Savić, centarfor, jer sam i ja igrao na tom mjestu, tako da to je to. Nisam imao rituale, normalno priprema, timska priprema za utakmicu, skauting, sve je to bilo odrađeno na vrhunskom nivou i do tančina. Ja moram da priznam, nisam imao svoj ritual iz jednog razloga, jer mene je toliko trema tresla u slačionici, da ja nisam mogu pertle da vežem. Tako da nisam imao nikakav ritual, nego sam samo ukočen bio do momenta dok ne stanem na parketu. Tada nestaje sve i ide sve svojim tokom. Meni je sigurno da mi je ostao u najlepšim uspomena Split. I kao grad, ne vezano samo za rezultate, nego ipak sam 6 godina preživeo tamo. Tamo sam upoznao i suprugu, ali stvarno grad izuzetno lep za život i pored njega to je Antib u svakom slučaju. Ja sam sportski tip i stvarno volim sport, sve vrste sporta da gledam, da pratim koliko sam u mogućnosti. Čak i kad ne stignem, onda mi je krivo što nisam pogledao neku utakmicu ili neki događaj već, koji je pre svega vezan za naše sportiste.
Splitu stvarno je bilo vrlo malo slobodnog vremena. Praktično smo bili 24 časa fokusirani na košarku i na sve to što smo radili. Kasnije imao normalno hobi, mi je ostao fudbal, ovog puta mali fudbal, tako da sam svaku priliku koristio da se malo rekreiram, da igram sa drugarima. To mi je bio, da kažemo, taj neki sporedni hobi. Trenutno uživam u radu sa decom. Izuzetno, stvarno se ispunjavam u tom radu, jer tu se i najbrže vidi neki napredak. A kad vidite nešto uloženo i da to odmah daje rezultata, predstavlja stvarno veliko zadovoljstvo. I normalno sa porodicom sprovedene zajedničke momente da uživamo, da malo izađemo negde i to je to. Ne treba prerano odustajati. Znači, uvek je bilo nepravdi u sportu, u košarci, nepravdi i ovakvih i onakvih, ali ako igrač ima samopouzdanje i ako veruje u sebe, treba gurati i treba samo još davati više sebe i to mora da se isplati.